Kevin Kadho na Anchone Mutegeri bwega nuntu bakugwatanira nawo ni kiri weru weekend the ithatu janija moja tukabanganiretie kirentazo chetu. Obunge rendekire na kiraito murungi gutetegera mugambithania CJ Martha Koome. Gavana Njuki na mubunge wa Mara kuria Kenya kuigika munini rais bakimugweta ta mutongeri okomba kugwatithania Kenya. Kariba kaunti ya Tharaka Nithi gukenera mutemano jo atongere ba kaunti u na Professor Kindiki bakiwa bakagunika na Mirandi Kathumba. Arimi bali njoke gembe gutariria kwangaikwa ni arithi kumanya na bokurithia miundene yao. Nkugwate ogeni okairembe tagwanti nyari kinyo monanirio mathithio tukobana arua ni Maureen Kirimi. Ore mugambithania munene ajanthi kurune Martha Koome onekete kumenerwa ni atongeria na kinyama wa akiri na ndi mubunge wa gicigo mbunge kia Buri nonekete gutonyera na kumutetera mugambire ndikiri uria kinyanwe mukaririgite wa bunge ba Meru augite Koome nonanitio tongeria bwagirite rwangine ruru otongere na rabatere kurekwa na gutewa geta na mbere na ngugi yawe onde urindikiri nongerete kinya kuri na mugaruru kujonekete rwangine ruru ogambithania untugite bwijanite na utongeria bo Martha Koome akiweta wakiwa koti ingi na kuthiria magamba jaraja twire koti kwegitarira aja Gakimutegi na ripoti je. Wale wanataka kuingiza siasa ati Martha Koome aende, mimi nasema Martha Koome usiende na kuna pahali unaenda. Na sio kila pahali Mumeru hapo kuwe kuna vacancy. Hapo kwa Martha Koome hakuna vacancy. Huyo mama ataendelea mpaka wakati wake ufike. Mubunge wa Buri mugambire ndikiri norimo karirigitwa kiama kia bunge aga kaunti ya Meru urebu merete norume muno kuthetera mugambithania munene wa nthiguru ya Kenya Martha Koome norimo arua kuma Meru aramenerete barabambirite kugana bateri kurutwa gitini. Mimi kama mjumbe na mimi kama mtu raia wa Kenya sikubaliani na hayo maneno ambayo imetokea hivi juzi ambayo tumeona yakipendekezwa na mawakili wengine katika Jamhuri yetu ya Kenya. Tumeona pia mawakili wao tu wakienda pale kotini kuwakilisha wateja wao. Sasa sisi tumeshindwa kufahamu ama kuelewa. Mara unashtaki mahakama, unashtaki jaji mkuu, lakini pia wewe unaenda pale kotini, High Court, Court of Appeal na Supreme Court, Supreme Court. Sasa Wakenya wengi wamechanganyikiwa kidogo pale. Rendikiria ruga Koome nethiritwa kiruta wira yake bwega na nathukitie matagaria manene rongini rwake na atiendagira rutere ruriku kana ruriku nuntu kinya thirikari nethiritwa gichindo magamba marito rungu rwa Martha Koome kuonania utongoria bwega. Martha Koome ni wakili kamilifu, akateuliwa kama judge wa High Court, akateuliwa kama judge wa Court of Appeal na akachaguliwa kutoka kwa wengi kama jaji mkuu wa Supreme Court of Kenya. Sasa unataka kuambia huyo mtu sio qualified? Huyo madam amekuja wakati kulikuwa na shida mingi pale mahakamani. Makesi ndio hiyo, ngunia mingi. Makesi ndio hao ya miaka mingi. Kupitia kwake na uongozi wake tunaona makesi sasa yakimbizwa. Sasa makesi ingine kai sana. Kulingana na uongozi wake tumeona makoti mengi yamefunguliwa katika Jamhuri yetu ya Kenya.
Kupitia uongozi wake tumeona wale majaji wengi walikuwa wamekataliwa, wamerudishwa, wameappointiwa. The government, there are so many cases that have been taken to court. Kuna kesi mingi zimepelekwa pale kotini, kama ile ya SHA, kama hata ya CDF, kama hii nyingine university funding, na kuna mingi sana. Na serikali kama haijaridhika wanarudi tena, ama wanaenda kurekebisha sheria. Meaning kuna fairness, meaning Martha Koome is working. Nkuruki noretie baraba kuringa siasa ino gutigana nacho na kethira rwangi ruru rwina thina babatiri kuga rutharwe runthe. Sasa mbona mnasema Martha Koome aende? Mbona usemi Judicial Service Commission yote ibunjwe? Mbona mutaki kusema hiyo Judicial Service Commission ichunguse hayo maneno? Kama wewe ukiwa wakili, kama wewe ukiwa mtu binafsi, jambo likitokea ni jukumu lako kwenda kuleta evidence ya kuonyesha huyo jaji ni corrupt, kupendekeza kuondolewa kwa Chief Justice Martha Koome. Nkuruki, sisi kama Wameru ni jukumu letu hata kuongea na kusaidia Mama Koome kufaulu pale kwa mahakama, na sisi kama wabunge tutasimama na Martha Koome, tutaendelea kumsupport mpaka amalize shida yote ambayo tuko nayo Kenya hii. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Weru Wikendi nyokambitaga ki Mutegi. Kungi na kure wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi Kinyawe na aciumiritie gutetera mugambithania munene Martha Koome, akiuga Martha na aritite ngugi njege kiri rwangi rwa gambithania, akiuga bwethirwa buri untu buthuku muno a Meru kwambiria kurwa nawe, na rombete Koome aewe kanya atherie makarika jankunkumo kiri rwangi rwa gambithania, na aria nkuruki arombete munini Rais Kindi kigutetheria Meru kugunikana witi na mbere na atetheria kuthiria gituma gia siasa kiria gikuonekana Meru. Kagite nigaka CJ Martha Koome ethirite agekethwa bunene kiri obisi iria gwatirite rwang'ini rugambithania na ndi uria wari ngavana ja Meru Kiraitu Murungi nonenie gucumiria gutetera CJ Koome, akiuga Koome athanaga nayo utana no mutheru ta bamba, aria Kiraitu augite atongeria bamwe ba rwangi rugambithania nibo bethirite bakireta nkukumo rwang'ini ru, indi Kiraitu akiuria mwingi na atongeria kwa kanya CJ Koome kwithira akithambia nkukumo ichonekene aria uritia Meru gwita na mbere kugwata CJ Koome mbaru untu abethira bakirwana nawe ta atongeria bau bakurwanwe. Rauni pomba kuromba na ndi wakiri naewe kanya mantu yonde tuguteta iyo nitumunenkere alafu tumwe kanya gakuthithiurungikia tekaya ya Meru Kinyara undira ndari Minister wa Justice kwina corruption nyingi muno ndani judiciary. In fact wametaga corridors of chaos na itwagitire tawarandiko surgery na toania njanji wa wengi muno wa court of appeal, high court na magistrates na manzi ya buja ende tabia mbaya imerudi tena. So tugateaniria Martha Koome na bangi bawe na ruko. Martha Koome mwari wetu ni mwari very straightforward, gatumutetherie akarona uari na tugeta kumuraga nontu bangi boringa ituma nimbi kuri mawakiri batora kurana kuma tene barabeto wa Nasir wa Avi na bangi na gituma kiu para idano no waina kio kwa wantu wetu
ito tume inkuruki Kingi Kiraito Murungi nakathite DP Kithure Kindiki akiuga ni mutongeri uria berigirite akaguna mirubu nene na akiuga Kindiki ateathanaga na gituma ta DP bo bangi bakurukirite obicine iu na arathirite akiuga nandi Kindiki uju agatetheria mirandi ya witi na mbere kwija na Jamiru mono mirandi ire athatire na nkuruki Kiraito akiuria Kindiki gutigira na gutetheria Miru kuinika gituma kia gisiasa kiria kionekene kaunti je tukuromba aki nontu Miru twina thina cietu inyingi kinya Kindiki na tutetheria kuthirathira thina twina cio ndene Miru twina barabara inyingi muno ithatite igitarine sana ithu tumira kanya kuu ario atutetheria kuthatura barabara iu twina gituma kingi gia siasa na Kindiki na ari the most senior politician wa area ji no twenda akaraga rune etatongeria wangi bonora Miru yumba kuthira gituma na yeta mbere nero tuwete batwika twambe turugaruge mwaka tariki 14 cia March na ndi tuona nontu ina wamusi ora Miru yeta mbere ona 14 March akuruka tukaibanga tugitega mbare tuture Miru tuge burenda Miru ikarate tugire tukari mushonero tawade Miru we want na leo tukamenya tugetanya kwera Kindiki na munene wa tugitate bora tukwenda turi amwe ndete muntu umwe muthiene Kiraito Murungi na tharite gitumi kiria raugire ngoro wati kwenda giti kia kiama ya IEBC indi akiuria Miru kumurombera maromba jangi tiga jangu giu giti kia IEBC kama muntu agita application nikenda tweka chairman teko thuragwa utithite application na uni uta application nkariye gitiku nontu mbonete wikarite kuma gitara kibuitu bachebukati ba Hassan tegete comfortable kwengo imu mtu atiomba kulita ntembo litagwechi onde kwa hiyo ingo gemwe uni ntiomba ingi ntiomba ndio kwa njanje kinya ndo wakiri ntiomba gutweka njaji ntiona gande na kewa kiu kwa hiyo kwera ntuwetu nontu waidingira thima mbere tukorombera muno utweka chairman wa IEBC tafadhali ndombere ni manto yangi endo tite ya IEBC ke reporter ande to shaweru weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na mubunge wa gicigo mbunge kia Maraka Kariuki barombete a Kenya kugwata mbaru munini Rais Kithure Kindiki kendomba na kiriuriti boe bwangu bakiaria bari mambure za kuthambete chemurandi jwa ruje jwa kirumi kia mujare atongeria bani bakathite Kindiki ta mutongeria ukareta Kenya amwe na gutuma kugia thiri na ngwataniro bakiugora wari gitine kiwa mbere atombanire kuingia untu bubu ore ukareke ugite Kindiki na achumitie kuingia mirandi kathumba ire yarungamite nwenjuki akiuria siasa banteri gutigana na siasa na kwa Kindiki kanya kendaritira Akenya Ngugi. Martin Mugambi na ripoti ije arurunganite amwe na akariba wandiaganga akenda guchanga magiri na magiri mambecha ma murandu wa kirumi kia mujare. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na mubunge Kareke Mbiuki ibainyiritie kugwata mbaru kwa munini wa mutongoru wa mugongo Profesa Kithure Kindiki kenda kugwatithania mugongo wa nthiguru ya Kenya. Kugwiromba riakwa antu bakwa ba kirumi kia mujare antu betu baganga antu betu ba mahala antu ba Tharaka Nithi kaunti nitucokerie His Excellency the President William Ruto, thank you nuntu bakumba kunenkera mwana wetu Professor Kithure Kindiki nafasi atwika Deputy President of the Republic of Kenya na twina imani tuturaga imani imani yotu ikirite twina miaka 10 tukiuga project igakinya negaringa kila mwantu betu mbere Kindiki bugukena turai county number 4 thini wa Kenya hata unakatu tuli mamusho tulumake hadi tuli county number what number 4 na neli jantumetu ndio arambire ni coordinate ajumbe na woman rep na senator na kamati yenye tuwekirabo
na ugire ni mekalia nthi tutigeria twitaga wa political differences ciothe no nturira mukuru wa na muru wa nyukwa mucii gukaumirira maitha kamwe na gira kurwa kuringana na atongoria bakindikino akugwatithania nthiguru ya Kenya bunene ntugo gwa ntugo gukiringithanwa na munini wa mutongoru wa mugongo urari ogo kabere na kindikigwoyo agitumagiria ntumwai ya mothi na mbere ndeni ya nthiguru ino kamukeria na nkamwira kejari we nibu mwendete mienda bulire na nara tubiete nara mbere no rikujania gwe no rikujania wega muntu no kona pa murungwa ena kisimati kira tukuona ndete president tena we una bishop tena we mutigana ndo acheni chamoshie mugocha na ngani mukati ko idada kana matumo kati ko na maida ko guteto cia ndo achamoshie itegiria natangwa ndo atendo ile cia bitina ndo achakulura ite no ndo kutegete turuma media ndo makunya matano kali mugwanja yo mauntu maitu tukatika nacio ndio ndo mako tutigana mauntu maitu tutigana no munene let us one coordinator twithirwe na committee members turumire indo cietu tunatukana kurumirira bakiongera baugite no ankinya bagwatire na gukara thirikari nira baruthire kenda kuria matunda kugu tutekwenda gutwika out of sight out of mind nitwenda gwikaria munene wetu na committee cietu tukimurekaga feedback kinyariria tukarikia ta mwega au bangi na yeye mwenyewe amejitolea na ameamua mathina mote matharakanite kaunti gutema tugutinda kumwathiri no kumuririkania tha iro ari senator no yetu ambije barabara eje ibarabara labda ilikuwa imefika pali fulani Njuki ariuga abo batie na chore na batikwigwa babitiritie muntu bakarite thirikari nira bachoire ona mundu muka kwenukanira mathiria uketha ukona mundu muka kwenukanira twakena twekire kundu ni uratena katina wega kiongo muntu gekaragia tutiumba gutiga thirikari iri nchagwa na andu mara twekaragia muthiga na tuturi nja ni mtu anogire ku bakube muka panenda muchuka bara twekarire ku kana mutu abombu kiatho ni gikikuriri na atongoria nkutho ari ogo munini wa gavana wa kaunti no Wilson Nyaga mu Israeli na bangi kithumba mego temturwa kwa kale wanyama mtorwa wa mtawe mtodani gerwanera tenu na ndabwe kuma kanza ko DMC mai kama maratu murabe wa jakoro angani nyama ni bokona ngina jomwe lakini mtorwa wanontoera wewe kitaja experience is the best teacher. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maramu mbitagwa Martin Mugambi. Mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na agwete mbaruruge bwa Minister Muturi bwa kuthithwa kanje ya guchunkuna makarika jegi ya Kenya kugwatwo tae na bamwe bakagwatikana boragi. Kalonzo ugite kanje je batere kwithirwa iri na antu mwanya mwanya amwe na baraba kuregana na thirikari kenda uma bungwa bumenyekana nongerekete na kugakethira thirikari etitikiria untu bobo bongwa tatongere bakavivia kamiti imwe ire kaumbura uma bwa ugwatani utae bobo. Anthony Kabenya na Antitoije. Ukweli wa mambo ni kwamba mauaji haya yamefanywa na watu ambao wana uhusiano ama wajulikana wao wenyewe, kikundi ambacho kimekuwa na hiyo tabia, na hata kama hakijulikani ni jukumu la serikali iliyoko mamlakani kulinda wananchi wasije wakawa abducted. So it is like in this country it's a free for all. There's nobody who can defend you, and when you get abducted and killed, I liked the headline in the Standard, abducted and killed. That is the whole truth. Therefore, I agree with Mheshimiwa Muturi that this country needs to set up a commission of inquiry into the whole matter of these illegal, illegitimate, unfortunate abductions, which have caught the attention of the entire world. And it will not be a commission to be established by William Ruto alone. It must involve the opposition,
and if they are willing. And if they are not willing, we will hold our sessions and decide whether to constitute our own commission of inquiry. These killings cannot just be wished away. It is too heavy a price for the country to pay. We want to say this matter must be addressed. The buck stops with William Ruto, the president and the commander-in-chief. He cannot be busy protecting Haitian women and children from gangs and abductors 12,000 kilometers away in Haiti. And Kenyan children are being killed like flies. I want to call on the president, as a leader in this country, to just do the honorable thing. These children who have been killed in the manner that they have been killed are children belonging to Kenyan parents. These children are precious in the eyes of their parents, as Ruto's children are precious in his own eyes. I want to ask the president, if he is either unwilling or unable to stop this spate of abductions, then he has no business being in office. The first responsibility of any government is to protect the lives of its citizens. How inhuman are you, Mr. Ruto? Please. We know you are a parent, but can you imagine what we are doing to other parents? What we are asking you is what exactly Mr. Justin Muturi asked you yesterday. Please stop these abductions and killing youths in this country. Tanambere kurumira ntito chietu inchokerete nyume kagita gate kuraja na ntito nkurugia. Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni msikirani wewe hapo. Hapo meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Unundune ite weruni. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na 120 monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda besheshia kushorere goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top.
Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandishe to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Bwege gwitana mbere kurumira ntito cietu kariba kaunti ya Tharaka Nithi ni bonanite kugwirwa kwao nyuma ya muchemanio gatigati ga atongoria bakuma kaunti yu na munini wa Rais Professor Kithure Kindiki kiumia kigarune wentere cia Karen Bakiare bugite bubu bukareta atongoria ba kaunti yu na bukabatethia kiri kuona mirandi ya witi na mbere ni arabonanite kinya wirigiro bwa kugunika nuntu atongoria bao ni bamenyithirie munini wa Rais mirandi 5 ira baringienda kuingirwa. Mwandiki wetu Antito Samuel Gaishima katumenyithia nkuruke. Thank you so much our studios. Kuringana na akariba baba kaunti ya Tharaka Nithi ndiungaya atongoria amwe na bamwe ba akari gikaroni kia munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ntere cia Karen ni acheria matunda mega kiri kaunti no bariuga riri tagarire taonekana agumbereni bakirigagira kinyama umithio nkruki kumania na muchemanio jo kanshokerie deputy president wetu Twaibura Kithure Kindiki ngatho cia mwanya no ntwa gwita tongoria bonde bantu amwe na gwita kuwatithania mugongo wa Kenya. Mantu mararagia makuamura mirandi ira yanjerie yakuamite ya rungami twina imani na mantu maratwiraga imantu makaruthika na magakara bwega. So itukuona tukathina trend ndo thietenio Kithure Kindiki na kuruta wira mbega. Atongore barabara bangi bambero ko ibutu arutaga gwiro guthaino tukware mianke no iri na nusu irathirire uringe kwa turuthere to mantu maingi na manene. Gucokeria president wetu ngatho no ndo akuthura deputy president ai Kindiki nundu former vice president arai troublesome person aratinda akigweta mauti Kenya na mutongoria twarinjoni imwe akariba baba riorota kwegwa kanya kuweta mirandi iraba kwenda baruthirwa ta untu bwagitumi kiri kuthikiria guge bwago ni constituency ira tumite kana meneo maraturi so itwandikire kwe twandikie barabara twandika mndoje na gukwamura mirandi ira kinya yanjerie so itugucokia nkatho nuntu bo twita amwe thirikari ni kurutha bwega tabura katibe kuga antu mbere baruthwa murandi kana mbere baruthwe ni ndingi baetoba urio moni mbiba kwenda kuruthirwa mantu matano matwandikithagia wa constituency imo magati makomoni mwananchi akinyiro imendereo maame na mashinani kwogu aruthite utie muntu atakinywa no tongoria bwa national government itugwitigania na mibango enu yonthe ruthitwe komoni mwananchi agatetheka nuntu utibu kumbika mantu monthe makubanga ni thirikari turia kuthirwamo Kuruki bagikathagiria itagaria ria kuwatithania atongoria ba kaunti no baraba igitwe bari na mpathu kwigwa atongoria bakiwatana nuntu atongoria bari kunyagara mara ana barabara kwa nini wa kiama kiaunda ibachokie gukarata bakweba thirikari kwogu na bachokanirie bonthe na ibwega nuntu bakurutha mantu au monthe ngoni mbise mbega ya kuwatania tongoria ba Tharaka Nithi na Embu County na barabo ndetite ugantu bagwatanire barute gwira na urumwe ni kenda mwananchi kawaida tetheka no nture gore ngabana ure MCA ure muyumbe ure senator ure women rep uthuretu mwananchi na ututegua bantu antutegua kwena andoa kana kwena gachagacha mwananchi etetheka maundu maria twaririe kuria na our deputy president ni maundu mega na ni twambiritie kuona matunda na tukuthie na mbere go support thirikari nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nyuma ya mbura kura na kubatigana maketha jati kung'ana njogu na chio ni chiethire kianga ikiarimi bantere cia lenjoka zakazerije jati ng'ani na ande arimi bao kairi ni bonekete kuona thina yengi ni yari thikuringiria ndithia cia munde ne kinyambere yao uketha kira kinini baratigeria arimi ba na muthuro ju munene ni batariritie kuringika ni thithiri onde imwe cia ndithi gwatina kurigirwa kampeni ya borithia lare Nicholas Chabari no ina report je Tori bare dire miunda na tawata ng'ombe miunda neu
na tu na ngombe kwa borithi yao na nato karewa miundo to kuringa no barithitie iku ikiokerero na iromba arimi bantere echa andwanda acha akirera wandi yantunene no nto bakurethirwa amenda ayao kinyarira njogu kinyangite amenda ayao vira bitigere baliuga nacio ngombe ichanjirite kuthongirwe kuna kwenyangia into obia bonene na kubatigira bagite asara inene na kwaga akinyabia guketha ibenganite nani ari that bambike thathi bambira katukarithia munda no ngombe te muntu ndama ngombe te muntu ni ngombe re kwete ndwere omoyo nieku ndwete buri kurete mampe yakwa kana mpepe cia ndandete mungo cionse ndabarithirie na nikanda urite ogora mpepe cio ndaurite tinompi no kwa kaba karethia ende go karethia ni ngombe ciaku ngio nto kurethia nkika yoyiri tia ni mpara kethi mpara ndaberethia babati otore akapisa nonto ya mere kwa ibarete mere ongiri mana yana asentero mano mbini kuma bare yau bemunda ibethiru yo munda ntu yake bunda yeso ndende no tu ande avisi mwana shukuru engi ibe baketha mere yonthe ndi ngwenda thirika yo ya tua kenda twetho tukwanga mchoni njou na ngombe hii kwa u tukua ndwano ndo bakura o twawete tukawathanira ibarie ko athurie wetu njou cia mbere cie yatukurira ki thirikari ya national no ntuneo yusika na nyimo cie githaka muno nyama wanyama bore ki KWS bakurea kuwata njou erieu ya kilera na kuntugu kuonde kwina into ikora na into burungu na atethete ukaura lakini bionde biaro njou untu bakuriaria kinya turati ngekuri ora mungau anto acio thwania yo yurati ni njou mungau tu na tuo tukatokorithia ngombe na baringwa ni antu baina bunduki nto digwe ngombe ni sikumatiania anti beza baina respect ya into byake tutomba kukara o antu baba pastoralist ateza bageti ni into kana muntu na namba 2 kwenda kizaka kira chwani antu nangu atakwira ene ngombe yu beza baita yari kongaramika na ndisi bakanukiria ngombe uzi makosa muno muntu ari mamundu oke kinyake ve maempe kinyake va tindoroko kinyake ve madoloko yare kana mangau ute muntu bati ko yaya redia yabati ko redia mwene no to na ngombe chawe kubura mbagwe boya buno kiri NPR oringi ni boya buno kiri administration na ni boya kiri sector yonde nene ngombe baituria ibare asara tayari imwe cha ngombe ira irathungiritwe mindani eno irekete na kugwatwa na cie kambeni ya polisi ya Lare baliuga kinya antu baba kuya na ngombe ino bareja baena kinya mathaga amandwa onto brabo kubaikira ugwaja igitaria be mindani yaho bare ya baka ora ekorobeto we miundane na abakarithi miunda na babenga na nenye ibejite mburi cieto na baitasi na tugathia tatukone cigumite menya tao na boto goromba thirikari ne tutethi kutuingira antu bau either kethe ni ngombe antu bende ngombe cio kethe yubarema no ntwende antu bakilera batitangemeta bingi ni twembe tula twari mundene na ndoroko ira ari mundene bare ya na bunduki ira ba cia KPR kethe ni thirikari yetie KPR ucio nthe icune antu baraba inacio no ntu ikoreo karia ngombe cia twika icego ngantu ndene mundene bakiuthana cinto na kuingange kuro na bunduki kuma Lare North Petan Class Chabare. Mubunge wa Gembe Central Dan Kele arugamirande wetira mbererea agitita kiregi shigo kya yumanetie nawe kuritanije ngugi na thirikari Rais Ruto akiuga batetikira kuritwa thirikari na kenda bagunikana mirande wetina mbere na kwa kendeke ni mwana wao na batetikaniria na miari ya Gachagua kwenda barwa na thirikari akiuga campus ya Chuka University ya Njoka ikareka mwezi wa Septemba. Mubunge wa Gembe Central Dan Kele wa Karitho akinyiritie mbasi njeru cukuru ya Kaurine Secondary kiatho giki kinene gikujiritwe ni Mangirija Akari ibuna bune nyuma yawe kuma cukuru ingi ya Thamare kuria ariguritie mirandi irasi moroto jwawe akawani gutirana ni bakuthoma batina thina Oniko itobore bwea ipo ngenda bure mwaka wako ya mbele hiyo eleka leta basi Kaurine disco si nimeleta si mmeiona wale walikuwa wamesema hamna si wameona ipo
Basi tunayo hatuna. Aja kinyana bataliritie mweri-inĩ jwa kenda rwang'irwa cukuru ya Chuka University gembe campus riri njoune ikambiri kuyukia aritwa tontume ya kweria kuthithia ku ikethiro iri tayari. University ya njoune. Ito sio mito amelibai. Ibo kuana nyao kulokete. Mwaka ito woka administration unit. Na ito woka sioro kenda mwali okenda tukumiana. Leto wagele university eu inanga urera bokwana mwanya kinyame oli bokwana mwanya vile no ndo bako bantu beto bangira vile public land kireko kutoka kwa public land rolo ya ndo ko ndo masenta kiyango to asia bini to to ameka ko ndo unyara oto ko ndo ndo masenta ndo une kenda bole ka kumara bwe tana mutindo ko bandise banda ngani tweka hapo Jajo ndenajo akathira jaumanite na ngwataniro yawe na Rais William Ruto bari na munini wawe Kithure Kindiki na bo atebera thirikari netigo bagusambwa ni Rigathi Gachagua na aregani bangi. Kwa ndo bora tobetongo ndo bora kintu kimwe. Maendeleo ndo kwa na kiwa yakiretwa na kia ta bindi ya tomba kuleta kamera yake mingi na ndo kwa zangeni ta gwena thirikari kwa karibu sana. Na watu tutete kedia kumake thirikari. Kwa dhai ya Ruto. Kwa ndo kwa dhara bibi yo. Ito kwa nandara. Ito kwa nandara ka ito kwa nandara. Ito kwa nandara. Hadi wale ketoweke mwe. Kindiki Profesa Kindiki mumele mwenzetu. Mwende deputy president wa Kenya dhai. Ango ndo kodi adele lori mwananchi wakalindia hapa kila bahali. Oka kwenda kutaka mayani ndani kaya kwa kayo. Inyawa bayo walile ngenda kutawe ni koloma la kuonia mero. Tola unatakayo. Ogendeke na mutongo lieto. Ato katekana wetu. Ito kwa nana. Na watu tetekelia wito. Wewe muntu kwa yako ya pato mama mno to Gachagua. Na Gachagua ba to na Ruto wa bele. Wewe kwa kale wa mbele wa pera tawo Ruto angana ko karani bole kubote isemberene. Oba ito tetekelia watu ko litoke thirikari ndio enda kunusa to ya nombi kenda to rato kureto na nyuma. Dennis Mugendi, Weru Wikendi. Sukuru ni ya Kaulini Secondary Ward ni Gembe East, Gembe Central, County ya Meru. Dijantu sana injira ndi kungo chokere nkazo cha mwanya mutegere kona kanya kugwatanira nawe tuchemane rojo kiriwe rutha mugwanje ithira no tukubwaga mitagwantinya rikinywa Maureen Kiremi no karimu na nire wetu wa mathithi.